Tine Kunsang LAMEY Shelung gi Shokdang Gyatang Nishu Tsangi ki lakdwe di kese lakdwe di teri mutu che shuya yin. Kunsang LAMEY Shelung ko 122 पेज नंबर को ये जो जहाँ सम पऱ्यो त्यहाँदेखिको फेरि तपाईहरुलाई बुझाउने छु. So we are on page number 122 of Kunsang LAMEY Shelung. La sa le bao rakata ga gayata gya pa la sa le la sabchulu sa lu cha na chen da ga tak gabki kugi la sa le ranata na ma sa nam naki kuni le gyaba di pecha chigi mingre from the text called Le Gyapa भन्ने पुस्तकदेखि लासालेदेखि Luchen having physical body, possessing physical body, अनि शरीर हुने Luchen daga dak pluralizer gakiko gi of those having physical form. Lasa le ranatana masa nam nakiku ni regarding the actions regarding the karma of those sentient beings who have physical form. शरीर भएकोहरूको कर्महरू चाहिँ भाव सकतकाला केल्पा भाव रकतकायत ग्यारा ग्यार याङ छसब्चु दछि माकिकुमी सा कल्पा इयोन नेपालीमा हजारौं साललाई युग भन्छ हैन. अनि संस्कृत भाषामा कल्प माने धेरै हजारौं साललाई कल्प भनेर संस्कृतमा त्यसरी भन्ने गर्छ र यो शब्द चाहिँ संस्कृतदेखिको आएको हो. कल्प इयोन्स भाव रकतकायत ग्यारा ग्यार 400 eons ra 400 भाव रकतकायत ग्या 100 कल्प eon yang even for 100 kalpas chimisa will not go to waste. 100 कल्पा मा पनि 100 कल्पा मा राचै मा याङ पनि छेमिसा यो खेरो जाँदैन, त्यो त्यसै जाँदैन, त्यसको रिएक्सन हुन्छ. आज भएन, भोलि भएन, अर्को साल भएन, तर कुनै न कुनै दिन राम्रो गरेको रिएक्सन कि त नराम्रो गरेको रिएक्सन हुन्छै हुन्छ. त्यसरी साइन्समा पनि भन्छ कुनै तपाईले ऊर्जा एनर्जी तपाईको कुनै ऊर्जा खेरो जाँदैन कहिले पनि भनेर साइन्टिस्टहरूले पनि भन्ने गर्छ. उनीहरूले त्यो पनि भन्दैछ यो ऊर्जा यो एनर्जी कुनै दिन वस्तु भएर जान्छ, छुनु सक्ने वस्तु चीज बदलेर ऊर्जा बनिन्छ. भन्नु मतलब कुनै तपाईले घडु सानोभन्दा सानो
कर्म गरेको पनि त्यो खेरो जाँदैन। नराम्रो गरेको कामको परिणाम तपाईले भोग्नु नै पर्छ। पुण्य कमाउनु भएको फलस्वरूप तपाईले सुख पाउँछै पाउँछ भन्ने कुरा। अब छिमिसा छनारो छोक घासा छोक स्याकेको सिङा सिङ दासेचु दुसा दु ला ba 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 na chok to come together, and then everything comes together. Like if it is if you want to plant flower, then things should come together. Manure, soil, water, favorable conditions, all this should come together. Saki kusing asing, after everything comes together, dula papna, and then when the time comes, things to happen depends on many causes and conditions. All these have to come together, and then when the time, if the time comes, अनि अब तपाईले राम्रो कर्म कि त नराम्रो कर्म के गर्नुभयो र त्यो थुप्रिँदै 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 अनि त्यो अनुकूल स्थिति सबै भयो। अब जस्तै अब फुल रोप्ने हो भने चाहिँ पानी, घाम, कार्बन डाइअक्साइड, तापमान सबै मिल्यो भने, सबै पुगिसक्यो र समय आयो भने हाउ भर्दा डासा डे पसेप्चुपु न्याकीको नि दाङी दासेप्चुदु समतम्म के खुमी नामिन पारापर हाउ गए त गेसेप्चु गुरा गुर। Result right away, mean ripe, fruit will ripe right away when all the favorable conditions are together, and when the time comes. Technically, fruit to ripe, it will ripe, fruit will ripe right away, means, and then there will be the result. फल तुरन्तै, मिन माने फल टु फल पाक्नुलाई मिन भन्छ, तर फल पाक्छ नेपालीमा भन्छ कि भन्दैन, त्यो फल चाहिँ आउँछ, मिन बर्ग्युर। Sarengbo shesashe tangatang yanaru yona yunta natin rakiguri narin panaropo chatengbo cha kikuiche mao janaru joda jo lasa le yuntin rimbo che jo le lasa le यदि पछाडि देखा पर्यो भने यो यन्तेन रिम्पोछे ज भन्ने पुस्तकदेखि, यो पुस्तकदेखि from the text known as Yonten Rinpoche ज। Sa balatala mo thanarotona tunpanaropo rapor gawashatingbo she gasa shek pa kikuipe mao ka la da kikudinga ding ga kikugi. Sa earth, soil, ground,
Chunbur Shekpa, going far away, flying high above the earth. Technically, shek is to go, and here it is high. Go high in the sky. Go high in the sky. Pe mao ka ka la ta 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 ki ko ding a ding. Something hovering in the sky. After flying high in the sky. Chunbo high, shake to go. Pe ka nam ka, sky. Ding to hover. To fly, to hover. Flying high in the sky. Garda takiku tipa tip ma rating bore sakiku shika shik. Po lata ta wara war makikumi mau ngana rungo na ngun yang a yang. Tipma shadow. Reshik for some time. For some length of time. Tawar mingunyang. Even though it is not visible, even though it cannot be seen for some time. The shadow, so let's say there was a bird and it was flying high in the sky, and then its shadow for some length of time, even though it is not visible. So when something is high in the sky, you normally don't see its shadow. But since it's not visible to your eyes, you cannot say it doesn't have shadow. As the bird lowered down to the earth, then you start seeing its shadow. So simply because you don't see it now, it doesn't necessarily mean that there is no shadow. Luchen taga tak tanga luchen tag tang ao dasip judu ao baratata la tel sapata panga sa pang pa bao shakikushi na shin. अनि यहाँ अब एउटा चरा एकदमै माथि आकाशमा उड्दाखेरि त्यसको छाया देख्दैन. अब छाया नदेख्नाले गर्दाखेरि अब त्यसको छाया छैन भन्नु सक्दैन. हाम्रो आँखाले नभ्याएको मात्रै हो. त्यो चरा जस्तै जस्तै जमिनको छेउमा आउँछ त्यसको छाया ठिक्कै त्यहाँ आइपुग्छ. र अहिले मैले हाम्रो आँखाले देखेन भनेर त्यो छाया छैन भन्नु हुँदैन. त्यसरी तपाईले पुण्य कमाउनु भयो, तपाईले तुरन्तै सुख प्राप्त गर्नु भएन र त्यसको परिणाम पाउँदैन रहेछ भन्ने चाहिँ भन्नु मिल्दैन. झट्टै त हुँदैन. तर यो कहिले पनि आज कि त भोलि कि त ढिलो कि त छिटो तपाईको पुण्य कमाएको फल पाउनुहुन्छ. पाप गरेको फल भोग्नुपर्छ. त्यो ढिलो छिटो मात्रै हो. लुचेन तक शरीर हुने ताङ
and those sentient beings having physical form, how dasepjudu, how partatala, and then we come together and we separate. Sapatapang asapang pa sin. So, like gathering and separation. Bela hunu ra छुटेर जानु. जस्तै pangbasin chanar chogasa chogshakigu shingasing dasipsi dusa dula ba bab charingboche la ta la ga lak parapar maunganaro ngona ngun. Ani when everything comes together, like if you are going to plant flower, many things should come together. Many favorable things like sunlight, warm weather, water, carbon dioxide, sunlight, all this should come together. Sing and do la babse when the time comes. Lakbarmun is then visible, is particularly, especially visible. So, अब शरीर हुनेहरू जस्तै बेला हुन्छ फेरि छुटेर जान्छ त्यो जस्तै नै सबै कुरा पुग्यो पानी अब फुल रोप्ने हो भने पानी घाम मल सबै पुग्यो तापमान पनि ठिक्कै भयो भने अनि समय आउँदा चाहिँ यो देख्नुमा आउँछ स्पष्ट देख्नुमा आउँछ तपाईले पुण्य कमाएको फल पनि स्पष्ट देख्नुमा आउँछ पाप गरेको दुःख पनि स्पष्ट देख्न सक्ने हुन्छ सेसुङ भनेर भन्नुभयो दाउबाटिङको पेरा पेर्ना झा नामा नम मौखा राखरा हो फासेटु पुरा पुर wa nama nam mauka akikui ke dawo wa yata ya kikui ngasa ying mao tanaroto na tun panaropo rapur payata chakikuchi na chin pa akikui pe यदि पीडिताहरूले मैले एकदमै साह्रै छिटो पढ्दैछ जस्तो लाग्दा पनि त्यसलाई अलिकति स्लो गर्नु सक्नुहुन्छ अरूलाई सोध्नुस् यो ठुलो पार्न पनि सक्छ त्यसलाई अलिकति स्लो पनि गर्न सक्नुहुन्छ थुम्बोर छिम्बेछे पाएता छ तटिङबो थिए आकिगुई थिए गर्दा टकेको ठिपा ठिप माकीको मी माउङना रोङो नाङुन पा लततता रातर सनाता नाङा नङ याङा याङ पेर्ना फर एक्जाम्पल जस्तै पेर्ना फर एक्जाम्पल छा bird namkhar in the sky purva flying in the sky a bird flying in the sky nama namo kha ki ke namke of the sky in the space in the sky mautanaroto na tun panaropora pur paita chakiko china chinpa kikui pe chatingbo che at the time when it goes high in the sky tetima its shadow mingun you don't see its shadow when a bird flies very high in the sky. Monpa tar
Mingon batar nangyang, even though you feel like you don't see the shadow. Jastै छा चरा नामखार पूर्वा आकाशमा उड्ने नामखे in the space आकाशको स्पेस आकाशमा थुन्पो उच्च एकदमै उच्च छिनबेचे गएको समय आकाशको माथि गएको समय छाते टिपमा त्यो चराको छाया मिङ्गन पातर नाङ्याङ नदेखेको जस्तै लागे तापनि नदेखेको जस्तै लागे तापनि वास्तवमा त्यो छाया त छ तर आँखाले भ्याउनु नसकेको हो गर्दठकेको टिपा टिपमा माटिङबो मे पा माकेको मिना मिन ताटिङबो दे it is not that there is no shadow. It is not that there is no shadow. Thara thar kanga kangda se judu papa pap kyanga kaita kyanga kyang garda thakeko pa tip ma tatingbo te. Ultimately, wherever the bird lands, wherever the bird lands, the shadow छाया नभएको होइन हाम्रो आँखाले देख्नु नसकेको तर छाया नभएको चाहिँ होइन अन्तमा जहाँ ओर्लिए तापनि त्यो चरा जहाँ पनि ओर्लिए तापनि ठिपमा त्यो छाया Ter naga harata rakiku rila ril gayata gyakiku gisa gi hanaro onga wa latatata rata daoka timbo kesa tatata ship takiku tika kiku gi lasa le bayata chasa che pa ao paratata la tel la makiku mi mao nga narongo na ngun yanga yang mao tarata chakiku chi sa chi kaita kyanga kyang ranga rang kakiku ki satatata ringbo tenga teng tasha jutu makiku mi anaro onga ong wa hakiku yiwe ta ba sa tap matingbo me ta me pa yakiku yina Timate Meba mean is not that there is no shadow. Ultimately, wherever it descends, wherever it lands, the shadow will come. On water, as the shadow comes, Gedigile Cheba, karma, action, an act, virtuous act or sinful act. Cheba, tell to Mingonyang, even though you don't see the result right away, immediately. Mingonyang, Mautarathar ultimately Chi Kyang, this way or that way, but it will come. Chi Kyang Rangi Tengdu on top of oneself. Miwong Tapme. It will come on oneself. It is for sure. It is indispensable.
So ultimately, this way or that way, one way or another way, it will fall on you. The karma. त्यसरी छाया नभएको होइन र अन्तमा जहाँ ओर्लिए तापनि जहाँ झरे तापनि त्यो छाया त्यहाँ कालो कालो नाक कालो योङवातार आएको जस्तै त्यो छाया आएको जस्तै गिद्दीले छेपा पुण्य गरेको र पाप गरेको त्यसको कर्मले छेपा कर्म गरेको चाहिँ ठेल्दु मिङ्गुन्याङ झट्टै नदेखे तापनि अन्तिममा one way or the other, another way. जसरी भए तापनि तिम्रो माथि नै यो कर्मको फल चाहिँ तिम्रो माथि आउँछ. Sen ta pögeşingen çölünge ta dirva. Tine ta kane kuchubre. Çokshin düla bab che lakbar ngun. Ta çoksena gügen mangbo nyam du zom gugiyore. Pena kirang metok tabdu yuna ta kirang la sabun seed. Sen yobatsam gidigiyo mare kirang la lü gugiyore. Mol manure. Ani chu gugiyore sa gore. Ani nyime sunlight. Ani namshi yang chadang nyongbo. Not too hot, not too cold. Moderate temperature. Chadang nyongbo. Dinde gugiyore. Dinde lebe kabla. Ani tizu dinde lebe kabla. Ani di 통기를 대부디 키라게 엄마 집에 겨와삭베 대부양 통기를 딕바삭베 대부양 통기를 강달 겨와삭베 대부 겨와삭베네 디짜와네 톨라 두고 말에 나치마도 키랑데 디기 대부 키랑라 라기레 송겨르바 페나 차 남칼 푸와 페나 주직 남칼라 푸와 남케 잉 춘불 침바 빼 토볼라 침베 갑라 차데 팁나디 나츠 마통바 능신 통기 민두 섬기 요리 이나양 팁마데 메바멘 팁나데 메바 마레 타마라 키란 사제직을 법기르바 밥에 갑라 사제디라 밥디 점바 아니 치우디 팁나디 셀포 통그레 남가 토볼라 침베 갑라 팁나디 통기 마레 마통와 점기 팁나 요 마레 쓰는 건저 랍투고 마레 건저 미기 통기 마레 마도 팁나 요야 요레 대손자 겨와삭나 톨라 두기 마레 딕바사나 양 나테 캡산 인 디르스 용거 말이 동열 냥고레 딘드레 숨바 티견테 테르마세 딕바 탐체 방배 상게다 좀바 오케이 다 드린 게 참샤기 야 링보 차도고도 라서 아니 진짜로 페퍼라 투체나